Wahlala ubitsitse. No, tao bea pastor go tsamaka ka pareng ka se Seriously? gaso gahle ai To get all of them beats, they bang. Music, I'm the dealer. I've been feeling like I'm losing. Yeah, I had him say I saw that boy on my phone, who that boy? G-Z, they subscribe, they show love, get one Zan, get one Zan. They post pictures with the ball like I so Zan, I so Zan. You don't gotta ask some more, what they want, they want G-Z, V, 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 they want G-Z. Show some love to the boy, he been on the grind, trying to get some coins whenever he show. Better make some noise. Perfection. Wow. Yeah, that's a remarkable. That's a remarkable. Wow. Hey yo, what's good with you? It's your boy Zach. We back edit again with another banger video. Siklu was fella, let's control. Siklu was fella. Yeah. Right now I'm with my nigga Flex. Hey yo Flex, what's good? Give my flex. Yo. Okay, nja ko pa botsa potsonyana tse two fella ne. O sharp. Ah, good morning. O kom fade of the day fella. Hlapang. Okay njaka. Emine wa ba mthombo tsa potso tse senang taba. Re le Spanish. Okay njaka he. O khona o bua le stock. Akho. O masip. Akho. Wa tla o bona. Boya. Haya. Ya. Wena ke ngwe. Akhatsi. Eish batho ba la ka je moshimane tje banna. Ola mfana. Wahlala ubitsitse bona. Fana ka phone, as phone ya yo tlo be phone mo ga pasa ka tsebe ngena. Ke sharp so far ya bapala yeah. Okay njaka ne. Kupa mo rate out of 10. 11 yo you kupa mo rate out of 10. Tede mfana. Kupa lefanele ngaka. Ah ga te bapala ka mzemba mina handshake. Ola. Okay, ha mtsholo jwalo tshenge type ya bua le ena fe. Ke bua le ena ba A ke bua. Ah na taba mfeta ka ditaba ntse shebana le business ya ka again. Ka patlo tlo shebana le business ya ka a 20 step business ya ka ke le busy bona la ke se bapala. Business again. Di game tsa kgwebo. Di fruits tsa ntse ba ba. Jana kgwebo. Ke kgwebo forex. Nda wena ke game yana di fruits ena ke yona kgwebo. Stop man. BFS kappa has to be a scripture. Nah, it hey. Word of the day. Also it's a video here. Hey. Okay. Word of the day. Get to word of the day. Word of the day. What's compound so it's a video more. Word of the day. Alright. Trouble, it's here to be. Okay. Word of the day. Word of the day is to stay humble. Stay humble. Yeah, stay humble. Biblically, there is a scripture in the Bible that says, humble yourself by the side of the Lord and he will lift you up high at the right time. So the strategy for greatness is humbleness at all costs and everything that you do. Definitely. Right. Okay, boy, sama kate. Okay, tsaka tsena. O bua tu go pa bua le ena fela. O tloge. Bua. Bua. Batho bana monke mo La bua. La tsebana. Re tsebana. O mo Paris. Wa e O tloge. Paris. Ba mo riza.
ba re pasta la hle ke tshepa hore akhe o tsala bua le ena man hlalosetsa pasta hore na o batla a reng hlalosetsa wena hlalosetsa ke go bona mogadi wa tsaka ba re batla mo ferisi mo riziki le ntse le one le nka reng wa mo ferela man man of God ha itse ditaba ukhathe o ise word of the day ena ya di ritsi ya sio ayo le nna se tloba ntho mo text atsetsa di risk game shit type shit mkhotsi so bana ke be mamorudi re teng hape ai re ke ska senya nako college la bona ngere re ke na le mang kana bro Jiri moloi njam. okay vero bona ke na le mang Veronica okay ya bra ka sentse ke ska senya nako sentse tsebe ho etsala Sure njagimi short okay. Hi baby. Jean-Vel. hle o ka se re baby hi Okay, hi. Kana kona ma? Veronica Wa mo kae? wa ho kae Oh, Smith. So what travel out like Kasim? obviously Kopa ofeletsa next time even. o na le koloi Yo. o na le koloi Ah, kana yo. oho So wa sina yona go tshwana. ha o no khona No, ta be bus stop o tsamaka. o na le Ka koloi pa renkeng ka sitsi. Kuta go thabetse. She, beseng ham. Go thabetse baby girl. Khalla o tseba beterenyana. Ya hlamana so that's hence why ke re kopa ofeletsa. o batla o tsebang Roma o ratang what's your favorite color? Ke Bona rata mo tjhelete. tlejo. Ke rata tjhelete Le nna ke a rata. mpe tjhelete Ke na le drink no. mpe le card Ah, jwale khathi yona go tshwere khandi. Tla drink ya ka bana nka ga jwale ke. Se retsa dialogue go jwale. yo ene mna de Ngara se retsa dialogue. Ke serious. le cut wa tla le cut Cutting ka mo for that guy. Just that ke worried ka ntho e one. Hell ho sane tlo khutla le depleted. O go ro rata ntore, go rata magumba. ha ona tjhelete Ke re ete. Ke tla le wena motšhini. ha ona tjhelete ha ona koloi Ke na le drink. Ke na le drink. Kopa ibile ska e qeta ba ne na tjena na nka go sonjaja manyo. Ke mosebetsi ntse ke tshwe tsenge. baba ye ya re se qoti Ke tla reka koloi. re tla bua mohlamo e rekileng bye bye sharp No dudo le motle jwalo. sharp lona motloko sharp Eyo guys bra ka go ba somqoma ha ga go kweng bra ka go ba so qoma ho qoma ku dume ai Slanka ntse re metse go ba somqoma nna ka nna ka le repela yo guys na ba staka di high even if nga tsuba zolo nke se di catch mara ke ha ke se ba yo just anje ikopo kan ansendele email da la ndirento ke re ke nna tele ngwe hape sheba ntse ke tsoga ke tse di 360 mara sheba ha kena gating ba go ba re ke ma ba re ke 660 hompona ha o tshwara call o nka nna pizza ma back seat anga nalata hai hante ito ka nke re ta ka nke ha se re ta ka nke o tlo shapa 360 o tlo shapa 360 ai singibone xa sibanga usho buya bra wa ka buya he bra wa ka ha o so bona sense sthatile video senze video basikhatha mara ezayikhatha Okay. Hayi. Hayi izangalana oh wenza 360 icala yenza abantu abantwana Ngina komshapsa yona. oh Komshapsa yona bathi. nginobani nonomanda okay wayazi ukuthi uzenzani naye ngithi ezokhuluma wena uzomlalela ukuthi yena uthini uthwaka bro Sure.
o tshwarela hodimo fela makene. Short, okay. Hi sister Sonjani. Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Bathu bani igama? Nomonde. Nomonde awusemuhle Nomonde yezo. Ngiyabonga. Shapo da baby girl. Lalela. Ngicela ukuyazi kangcono yabona. So le language ngiya try ukuthi vele yabo ukuthi ungizwe wabona. So thing is ngijabulile ngicela ukubona umuntu omuhle njengawe. Ngifuna ukuthi ngiyazi kangcono baby girl. So tshela mina Suliphaya ukuthi unganginikeza isikhathi sakuthi ngiyazi kangcono baby. If ikhona chance ithuwa or ukhona umuntu ngimnyathela ama cons. Akekho. Ifake kubona baby girl. Ngicabanga namhlanje vele mawuphuma esikolweni ngikhaphe vele ngisixoxe wabona exchange ama number. Ngiyazi ukuthi uhlala kuphi wabona. Okay. Uzonginikeza. Ngithembisa. Alright, ithi ngikhiphe le phone yami vele sihlingi wathathe same time. Ngicela into eyodwa kuphela. Yazi umuhle kanjani? Ngiyabonga. Ngicela ngishaye nge360 kuphela. 360. Athi ngikubonise ishawa kanjani? Ishawa kaso. Ishawa kaso. Yeah? Ishaka nje. Kaso kahle. I'm so happy. Hey. Slowly. Okay. Wow. Hey. Awusemuhle bafethu lana ngipopile bafethu. Mona kuyakhahlela bafethu. Sengipopile Zulu ke. Usebasi I'm happy guys. I'm happy. Tazek. I'm so happy mfethu ngipopile kanqa yakho mfethu. Ngiyabonga yes. Okay, ungamupha hake head nesivele video. Oh, ihake. Nam. Yo, is it? Dibone. Offensive. Escolo. Re tla ditshwara. Ayo YouTube. Akwato go ayo YouTube ntja kwa tsa ba gata bgowa ga YouTube. Ke re Ayo YouTube. Ke dalma. Na le kopano ra. Ke kopano ntja go kopa of the day fela. Ai. Ba fetwa gating banana ba fethu. Endlemne ba jowe. O gata banana. Tsoji ba gata jwang. Tso. Hello. Kuna ma. Lucy. Sa duang kae? Oh, ke thaba lo tsebane. No go lotse. Ke kopane ke dang thunda. Sebukenda. Kopana WhatsApp. Why? Oh, serious? We can talk about it and re mo talk me phone. Why? Ke nna te sharp e. Ga go pa ha ke. Ke tsamile sharp o na le mo ke sa tsamang sharp bo. O tsamile sharp le. Yeah? Okay, go pa mo rate out of 10. 6. 6. Nagna na umaka. Oh, one. Oh, 9 is it? Okay, wena go pa 9. Go pa mo rate 6. Wa le fana number tsa tshwana. Wangata. O thaba o tshwangata. Boya. O thaba tshi. O thaba o tshoni. Tshwe. Ngikukele nna ke bona ntse Ne se se tshapa ke na twa ka ga nwane la. O le buile sharp ma. Gona o bua go se le ka tshwareng. A bua ntjantle sa makete. La tsa. Wa mtshaba. Le mothabi ke na o thaba. E go ba se fela ba subscribe. Subscribe to YouTube. You thola la gara ba fethu. Ba thola kae wena ba thola kae? Oh, TikTok, Facebook. Tsena go fela tse. Wena sa. Tsena go fela tsa morang go fela ba fethu. Wa tseba. We back at it again. I get to this fela mara. Ba we back at it again. Okay, njare. Nal doni. Renalma. Ke o rati. Wa ke go melonna.
o re ke o ratile Facebook. Eh? Ke tsa lutsa la Facebook. Okay ba follow kae ke tlo promote okay tsaka back o ka nsuna ka po ka nshapa ka club Ba shapa ka. so good le buileng o itse motho Nka mosuna ka nka mshapa ka club. o mshapile ka club o tjho ga batho mosuna okay kopa mo rate out of 10 Tshelela. eh Tshelela. eh Tshelela. 6. Tshelela. Ska ba suta ba 6. kopa mo rate out of 10 8 ke type ya mara eh type ya ke mang kopa isupeng Hai. yani wa di burela o bona go abana eh I see type okay ba tshetse ba follow ka he Ke batla ba mfolo. ba batla go follow I get my visa ka tla. I was like ke reng. okay guys kopa subscribe like and comment la bo re one re le bo done ha re tse go done ba betsa guys let's get started this On man, like Lady, what you get all of them beats they bang. This is music, I'm the dealer, and my whole shit Spain. Lately, I've been feeling like I'm Zushi Code. I'm feeling dope. ayo YouTube ala ntsiba na khutla ka content e chisang fela no ke sama ga chisa content ka ya chisa re chisa ngo fela ha ke batle lona le bate ke batla le chise mo le ditsinte le ska tlela funza le chise ke na le mang Chabi. Lerato. Okay lerato ha re tsema tshedi ha ga batho ka fela o kgetha o suna mang tsara me O kgetha. moti wa letsalo abasheba shebela kwala bona video ko ba she o kgetha go suna mang Ke ga hona ke mokgethang. o kgetha o haka mang he ho ga bona ba ha kgetha ntho maka che para que ka buka para tle ka buka ka sala bona hala bona ntho asini ya pele ne ko ba kgethe go suna manyana ke Ke ga hona motho ke o go o tsaba mtho hao o tsaba mtho hao mtho ke tlo mo bloga video ni na no e bona ska wa ga kgetha a no be TikTok ntse a hona motho ke mosuna zeki. ba yo ko batlise ka fela okay o nka nyala mang ha ga bona Nka nyala mang? A hona motho ke mnya. o nka bolaya mang o reng ha o reng ha mbatle kopa njetse kopi motlose tsara tsara tsena yo yana fela ke batla o tlo ba e batla salamona ke tlo ba suna Mose o tlo tla mo go ke batlo se kaofela. o ba tlise ka fela re she Teti. ha ba batle ka fela tsonto tomjo
ga e tsagale ntho emfe Yeah. tshwanetse o kgethe mfeto ke manda kgetha one ga ona ntho e ke tlo kgetha mfeto tshwanetse o e kgethe mfeto o shebe ga ke no kgetha na jwa mfeto because re bangata So bua le ena, kgetha so mfeto bua le ena, bua le ya jaaka ke wa phamisa ke o bue le nna mfeto because ke nna tlileng le ge bangata ba etsang jwang tshwanetse ba kgethe ra a uana a bua le dithu ba tlelle banana ba tlelle se le bua le o se dithu boga dithu e se le go kisa nna ke tlo kiss o kisa gore ga ke no ga ke no go kiss jwang mfeto ga ke tlo kgona no gona jwang o se le go kgethela if you no ga ke tlo kgona kgetha ra ga ke tlo kgetha kgetha mfeto da shebe bona 1 2 3 shebe mfeto 1 2 3 ntho modimo ke ga ke tlo kgetha o se le go kisa nna a bai okay kopa rate ena he ya mo rate out of 10 o mo fa out of 10 -4 ai wena mo fa kae na ibe gazi kopa le fana nang ha ka le kwa le video fela he le kwa la video ya go la video straight ka ba kiss ya tsholo mai ke fana nang ha aha ke feta a se kiss se bile go tlhoga se ka mauthi se a mfeto se ka go authi jwa mfeto mo yele mo se feta come on see you feta ke feta ema se ntho e kgolo mfeto mo se se ntho e kgolo ga ke tlo kgona o ha relax mfeto ke eng jwale ke mfeto okay re bitse mfana he re okay bo ya ntjaka bo bo re bitse mfana ine o go mo fe chance fela re mo kwena nanja okay kopa mo rate out of 10 4 ma go mo file ha ga ba tshwanne ba le mo ka fela ke yena fela mo fileng ha ke se ka tsa tjena 7 kopa mo rate out of 10 10 nja why o motle o re ngwana jole ka ntho ke tlo bua ke ha yona ke tlo mo buella ke mtseba ntjaka ha ntjaka just to o tlo mbuela wa o mbuela ai buel mbuela okay ntjaka tswa mna wa batla ke bua tlamla o buela ke le ko bana ke go tseba o ko butle ke butle magalo ena mogatse ba fitshore ke ka go rata wa ngata thank you in fact thank Kele tanki fela ke se kgone reply ya no se khone ka kalo lo bona ke se re ke a bona kala lo mpona seras ke seras ke so wena na go tlonka nako ka go o tsebo reply Anka re tennis o tla re ke re next because ko wena ke tshujalo he sebetsa ka digezwe kopa o botse nna kopa o botse wa mo file ha ka ga mo o file ena fela ha yena fela ka fa yena fela ke ma ka ntjaka o file mang hape he ka ntlo yena ha ke mtsebe ke ma lining o platform temong ha ke ka ntlo a ke hopole ntse type of fake ka peke yona ntwe kopa fena fela ha ke kopa msumi ke o kopela no ke mo kopela kopa msumi no wa mkopela o tsaba motho wa ka lo motho ka ma ha jo o nne ntsetsa go jona o mjetse nnete obvious o tsebella ka o mjetse nnete no okay tsa wa tsa kopa letseng kopa o mjaka e kopa le fanele ha ka ka msumi fe re nka kwanana
For video, for DVC. For video, I can fail. How? Sing it a Eh, sing it. Sing it. So why? Why? Because I gave you comfortable. Comfortable. Reciting. I don't reciting. Why? Fair. Reciting. I Kisha. Okay, so Remo really. Yeah? Remo really too. Maracale listen no. Why is it? Just like a comfort. I give me a shower and like I give me a shower. So we didn't shower. I can't like catch all the fella. So we sing it. Hey, and Jack. In Kissetele as I'm Susan. Hey, and Jack, I say, So Banana Hag. Next. I'm Taiwan. Kiss. Fair and Chuck in Alman. I'm not so Australian. Okay, Chuck, point of the day fell. Yeah, like cheating haina pata. And I'm better. Okay, go watch it and you know, one it's more hot over them soon. It's over the soon. Oh, this is Sergeant. Elagato. Kopa fela o buela a botine yana tla bua le yena kopa o buele. Hello. Well, ma? Lagato. Well, list from Tamil. So like that is simple. Like we should be to the money like you see the lips it's how the banana delicious. Joey, bonnet about you. That get it. How to do. So keep people feel like go for them bath and get the sooner and if it's a man. Shy. That is simple. I know what I shy for family. I want to see get to meet. Okay, I want to tell you because we like next time. C'est qui coupé. Kisha. Hanya ni fair. Nje sintil 3 seconds ana kwa. Yes, khoni. Hapo ina hane hapo. Oshoka pona nani. Abubuta sekwe. Go kiska ina buku fela. Okay. Lenteng ha ke o itseng. Ka video le record message ke batla ho nna le tlo fanele ka bo ke ne tlo go suna ka bo fanele ha ka bo seliens ke tla bona video ko ba mo rate out of 10 4 ko ba mo rate out of 10 o je ka qala ka wena ke ntse pause ha re cancel ko ba mo rate out of 10 Mrated ma 10 like nka mo fa 7 o fana nang ha ke ko le video fela e umtshware ntjaka abaje so follow guy like mona na ke le story le riente mona Facebook TikTok nke atla go finyana mara YouTube nka nna go thola ka booming is true mona na ke tsa male mmekwa ka le me like ha re ba bedi we are le me and le stro booming is true
Dropa di base here. Dropa some base. Hey, dropa some base. Go rapela like yeah. Yo. Hey, can I leave you? Checking the trip, I'm getting to bow, but the question is how. I'ma go like bow, my knees like bow. Bow, after the bow, I'm going to drop, or after the drop, I'm going to top. Yeah. Checking the drip, I'm getting to bow, but the question is how. I'ma go like bow, my knees like bow. Bow, after the bow, I'm going to drop, after drop, I'm going to top. Top. Yeah. Checking the trip, I'm getting to bow, but the question is how. Yeah. Waze wati go. Hey, go. Alatia. Power so bilang to follow kane. TikTok on Diamond kanal am tholaka Leme 57. Leme 57, yeah. Alatia manchaka. Latia.